Karanikor Constituency Development Committee Lengbaka Education Cell kum kadak jong ka jing ai mensim nagmata ki samla pule jong ka dong ka thain kalayo ban pen kup brom me ki samla ki balapas haka SSLC HSLC HSSLC diploma course bachelor degree master degree doctors but kiwei di ki kadan pule naru usnam araja arfo hado araja arfo ar taka kusnam shakathong excellent award araja arfo ar Hagaba shispa prapu arngut ki samla kelio ban pdiang yakani ke kusnam. Hakani ke sini nalot jong ki samla puli kiladan ru ke jing ai sobha na ke banta ki samla ki badan ne ke sab bakarpang ki balami khmat ya ke district shaka state ne national level kum ka sports swimming superstar jong ka dancing ne singing competition kerpang ya ki saungut ki bla pas hak ke dan doktor bat kumjo ru ki bla no senyang hake imlang salang. Ukongsan hakani ke sini ulong uba lakmen remboy Menteri Jokatanat Puli Puthi ka Meghalaya bat ka kongsi khar ka ngod Deputy Commissioner kum ka sembut kongsan. Kiwei pat ki belai don lang haga digasngi kilong uba Piyush Marwin MLA MDC Jongkarani Kor Constituency lembat ki riurang ba jongka dongka thang. La penchit pensngan ya ka digasngi da ka jirwai na ka samla mem millions naitang ka jingsha tinrai na ka hajong dance, langam dance, Bengali dance, Garo dance, Khasi dance bat ka jirwai na great man wanyang. Nila sang berperkupurom ya kisamla kibawan syakmat haki kedan pulih baper ha katalan kabaki kidon kisap kibaki kidon nila sang nado usnam ahjat kendai nila pendet dan perkupurom ya kisamla kibawan syakmat haki kedan ya kecil pulih. Nidon kecil temu na kalian Karanikor Constituency Development Committee. Bangin penselur na kenta kejopi. Kumba kadong kathain kejungi. Ni jutip hakipor kiba mensuah. Kabangi sadom, kabangi dak sadin. Habaro kiliang ladangi pai. Hendrai mantapat ngadap dak mensim ke pas ngok kemen mensim ke pas ngok sarong wat naki jaka puli ke bejengah jaka puli lese ngipat yo jaka ke paka kum ke kejuk ke por pemerintah ngimpat don ke college apo ke konsumsi ke jungi ngimpat don ke government higher secondary apo ka blok kejungi orang ke blok Hendrai PUI dalam kejong khmat Pisaki dalam jong khmat Piu Snow dalam kejong skor bah ki samla kejungi apo ka konsumsi kilami ha ka kedan ka paper ni song sarong kum ka konsumsi isong kitaw kikini pa but ka konsumsi hiro barak kawai ni song sarong lembah ka jingwara ka nam ka burom ka jompi hot lese lagi pai lagi compare hakwi kiwiliang nidang sadien Hendrai larang ni pai kacing nang kacing start nila kiu sapra niru ada ikuwe ke konsumsi kaba isamla puli kijungi napo konsumsi kilalong kibanang kibasta berni jutip ha kini kejuk kepor kaba mentah ba kajing nang kajing start kadai kawai kaba kongsan tam ha kani kapor kaba mentah ni sotu hem kajing nang kajing start kalong kaba ladangin le kanu kabentaru Lada ngile kano kabentaru. Lada mitrai kano kakamru
Imadam di sini dapat kemau mencoba kelas 8 ladon bang khot nayin balik rekam hak ni kejuk mentah dalat ke pos sokidar pos baru lese kipun ba tamnya kata kekedan ru kiba apply ya kakam namar kadai kejuk jok kecing start baru nilai nang ye layadon ya kecing nang kecing start dari kecing nang kecing start kejuk pi kecing trestom kejuk pi kam sebenarnya pio ya kapainong hakiwei kui ki benta hakiwei kiwei ki kunda ngindai ben sutu pakla kedau lenti pakla ya kacing kodon jong kacing nang kacing sta ngilai hak itu awak kidon isam lagi barang banjiki don isam lagi barang mare hakanya kemarin nei ibak sana nang dekat hai ide kiwe kalau bidon ke physical strength lembaga education ka growth people mental strength kine ka physical strength ka mental strength kan bhi kan la mane pelat lempi bhi ka ek ka long ka willpower ka self belief but ka ba amdei bang do chikana kita the combination of that force kini ra bhi ba kuno ba pinjam sama deta kada what to do jikaman kamawa ibado jikaman kide mot kaperti kalaku deta kada kalak kapli idisi meneong mentahaying lawan pre ngirai kapor ng covid kanungun kisama kijongi kibetre shabar kiwang shlo kitreka patulok kiyo pipi ngiyoi mata ngimdan kansu bandun shopping mall hapor anikor ki shopping mall kidot hapor ki lemhok ti jongi lemba ke teknologi penangkap ke teknologi nak mentah ke mentoy ke jampi penangkap ke teknologi nak mentah bapi wajib ti penangkap ya ke teknologi nak mentah ban empower ti susu hagi kuning jampi lan wajib ti yang dilatih ti tamban pendernya jadi dia terdapat kilat kibelai lada mapi bidon kata kamen se ban preston na benta ka yang pi simet bat lada pi mentoy kemawa kiblak salah kalau mentoy man mengi kibriu kita lada kecik hot ngi kibriu kita lada jong besar dan terdapat lembah kecik nangista kala bat presusu ini kapan shua hati porbo men shua kalong kaba biang ba pindia pastang class 8 namar ba kila ken ba pilong educated ba pilong eligible ban apply sa kanu ka kam kamau I merah jungi por hakitu ki por 1930s ki pastang ka class ki pas matric but ki breu ki nomtri sarkar ki dale ki shayen ki dakhal nadu na yen ban wan trikam rehan tu ki por pada ni ki contain kampat julong ka kata ka rukom ka dustur bakilet ya tray mo ki syahnya bagi hati ki log bagi yok posting seni setai ti ki kantelet rementa bre fitep ka ban yok kam kalong ka basitom ba I ka post ka way kinong apply de ki hajar but ka qualification ka kabla ya chakmat ki research students ki kumta terter tinang ta daw pidon kam banyo ke education bapin penbet yela ki skills ki sak ki pom nang ba ki breu ki banang ki start ki kamla ban le ki skills mata pipet ki skills ban tauhi ya ki industries la jong ki karkhana la jong te da pi sadum te pi sadin rida pidon ka qualification na yeng ru phila bantrei menta dei watang hati por jumiru ka pihak let transfer electrician ni time pressure sort phila ban train na la yeng ru te kumta pidei ban kat por ba pidang long ki khana school nga kerpa je pi ba pin long ki ba thang ban pule ko thang ban yo ki degree
let ban puli ke degree hado ke iki bana collect so much of degrees, go as far as you can. Namba kani ka qualification jo bhi kan yad jangai. POE menta fitit menta ban tresha barshlang ru kalong ka hamsuk ban tresha sharut duriau shiki foreign lands ru kalong ka hamsuk. Kei ka fidon kam kei fidon kam ban nang ban puli ban khampami kini ki soft skills kini ki IT technology pidei ban penbet ha